Do roboty išla. A teraz čo jej voláš? Áno. No povedz jej niečo. Mama, tam nespí. Čo tam je? Mama, nie. Komu ešte zavoláš? Je to jí? Dedovi? No zavolaj mu, že halo. Halo, dedo, nespí doma? Není doma? Není. Není. A kto je doma? Komu zavoláš? Mama není doma. Mama není doma. Kde išla mama? Do roboty. A prečo dneska išla do roboty? Lebo dneska je... Po dielu. Výborne. A zajtra je čo? Útorok. Výborne. A kedy mama nechodí do roboty? Ktoré dni nechodí do roboty? Vso? Kedy nechodí do roboty mama? Sobotu? Sobotu a? Mama nechodí. A v nedelu chodí? Nie. Takže ktoré dni nechodí do roboty? Pondelok ide. Pondelok ide, áno. Donesie palačika. Nesieš panačika? Poď. To osúdim. Čo to je? Vrchák. Vrchnák, áno.